Salam dostlar. Bugün 13 Mart. Bişkектегі Una bazarынан тартып көрсөтөбүз. Кылым ТВ YouTube каналы менен видеонун аягына чейин бирге болуп туруңуздар. Азыр доллардын баасы өсүп, инфляция жүрүп аткан учур. Ошондогу бааларды сиздерге айтып көрсөтө кетейин. Mazda Demio. Ак түстөгү Mazda Demio'nун баасын жазбаптыр. Телефону бар экен. Сырткы көрүнүшү жакшы экен. Салам алейкум. Баасы канча экен? 4300 доллар. 4300 доллар дейт. Toyota Vitz. Toyota Vitz'in tiлекке каршы эч кандай маалыматы жок экен, ээси уктап атат ичинде. Бул кызыл Volkswagen Polo. Volkswagen Polo'nun baası 3500 dolar eкен. Honda Fit Cerebris'ti. Baası 5800 dolar deydi. Telefon numaraları 0702 67 11 68. Step'ti, Gülelçi Step'ti. Step kança eken? Salam aleykum. 6000 dolar deydi Step'ti. Honda Stream kızıl tüstөгü 5500 dolar deydi. Buldağı Honda Stream 4500 dolar. Almashtırışı da mümkün eken. 2001 yılı çıkarılgan. Odyssey'di göstereyince Odyssey asfalt tüstөгü 5900 dolar et, gaz var eken. Honda Stream Cerebris'ti. Telefonun 0707 87 08 87. Gelişim bağda deyip 2002 yılı çıkarılgan eken. Fit Honda Fit. Buldağı basın жазбаптыр. Telefon numaralarını жазбаптır. 2005 yılı çıkan eken. Kılım TV YouTube kanalına katılıp fikir жазыңыздар dostlar.